Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu, odnosno i prvu. Danas ćemo igrati Minecraft i nadam se da ćete uživati, pošto nemojte se ljutiti na nekim greškama ako budem napravio, pošto prvi klip je i nadam se da mi nećete zamjeriti. Idemo na kameru. Znači, uskoro ćemo krenuti. Inače, dok čekamo, reći ću vam što ćemo sve raditi. Znači, bit će challenge, bit će Minecraft najviše, bit će room tour danas, nadam se, bit će, znači, svašta. I sad dok čekamo, odmah na početku želim pozdraviti svoje prijatelje koji su mi rekli da počnem snimati i onako potiču me i jako su mi dobri. To je znači moja ekipa, sad ću vam ih nabrojati. Znači pozdravljam Patrika Karašića, Josipa Zubajića, Dinu Bogdanovića, Antu Poljakovića, Vjeku Sesara, Leona Draškovića, Karla Vukovića, Marka Penovu i Ivana Penovu. Znači to su sve moja ekipa i oni su mi jako dragi prijatelji i želim pozdraviti još svog bratića Kristijana koji me podupire da snimam. I evo, krenuli smo i mi da snimamo. Banan sam. Kaki Laura. Jo. Banan. Jo, ljudi. Ajde, molim te, proradi Minecraft. Please. Čovjek, vrati. False, please. Ne. Ajde, pisat ću neko drugo ime. Ćemo vidjeti, možda i uče. Ja, samo da uspije. Klip. Ajde. Svačemo se. Od nas. 1, 2, 3. Ko? Gledala već prije klip. Ali dobro. Ajde, please. Register Blockmaster. Ne, 1, 2, 3. Blockmaster. 1, 2, 3, please. Register.
I da, ljudi, želimo reći, kucajte dole pitanja, zato što mi dajte uličan, koliko budu pitanja i odgovori. Tak da. Login. Bilo po odnos. Butnić. Nek. Ništa. Šta ćemo sad? Listen. Не знаю, я все добре. Ночь. Что дорога? Google. YouTube и нова страница od Minecraft klasa je mc.leax.net. Ovako recimo, ne, Nugat. Znači, ne bi još tako, ovaj klip. Znači, pokazat ću vam kako da skinete njegovu teksturu. Skin pack. Fan page. I don't do it. Evo, texture pack. Čujete ovdje, ide file. Znači, stisnete. Znači, 4.493 megabajta vam to ne zauzima ništa puno. Stisnete to. Evo. Kada se to popne. Znači, ja to već imam, ali nema veze. Neće moći. Znači, ako gledate, odete tu. Ispod će vam se pojaviti to da vam se skida. Kad vam se skine, kliknete na to. Onda odete, izađete iz svega. To prebacite na svoju početnu stranicu. Sad ćete provjeriti. Ništa. Znači tu
to ovako tu prebacite. Da ovdje ovako stisnete. To. Redu. Odete tu točka Minecraft. Odete u Resource Packs i tu si prebacite. I onda uđete u svoj Minecraft. Odete tamo gdje sve to treba. Sad ću vam pokazati. Ovo se čita. Ne, sad display. Pokazat ću. Dobro. Znači, odite onda u Options. Tamo će vam se nalaziti ovako Packs. Ovo tekst u Pack. Ću vam pisati, odite unutra i samo kliknete u koju god teksturu želite. Ja svoju teksturu sad neću mijenjati. Options, Resource Packs, i onda stisnite X, ovdje stisnite kvačicu, i onda ćemo tu to sve se pojaviti. I to je to. Nadam se da ste uživali u ovom neuspješnom klipu, ali opet na kraju ste dobro i završilo. Danas idem room tour. A nadam se možda još neki klip vidjeti ako stignem. I ništa. Pozdrav.